kami ngajar itu pengurusi seluruh makhluk kami pasal tadi itu mah raja ini ada teman guru kami yang berjodoh ya betul lah boleh jadi di Hamuna dengan tubuh Nabi raja ni harun nami raja semua raja ni harun jam-jam parani raja ni harun nami raja na semua kita kumparan di Habertu takas nanaing buat tamu kalau manisnya raja ni mangurut namang raja harun dilok si tua-tua habang manimna si tabi-tabi tohoma pas tu bulan di rumah gorga dalida mahita namar dengan tubuh secara tahi jala sesedaro molo anggina nagabe asuruton rajaima nagabe manggori ima sumalan nataulaon raja ni haduli alami siap kami anggi dolimuna raja hapartua amua nagabe raja panise raja sukun di raja ni wangburta asibasa tayo pertikiat tuamuna amuma napasangakon raja ni hula-hula do tulak sirupo di pasar tayo matuamuna Kemudian tema di aku hasukan tadi para komputer sebulan buah berbuah di pasar tamu kami kahanuna negara raja Padukun raja di Pemberontak kami di barisan istimewa sudah kami gimana urusan kami memperoleh raja Nasrul bekas disundung lalu memperoleh disundung dan cacing berada Marlos Miroma mulai Mulai dia mau pasukan bulan kami apa berdua di pasar tabu kami kalau kami akan mendukung mereka berdoa bagi mereka Januari kami masih di ruang kami apa kedua orang dunia kami oknum kegangrani asal rumah kegangrani kalau ada pendukung kepada kesenjata pada mereka Mulia tema dihita nama Hamarangi para dibukti Raja Tau Ihagaloni Operas Mumbo Ang Kidoli Raja Nasmur Namun Diang Kidoli Ukbaman Juma Nagane Hasu Tongkolon Ikulok na senaryo Jalan di pahat tamu Tuhani Ang Kidoli Muna Ima siapa pelayan dan jembarani Asa kami mentok Nagane Raja Panuku Raja di Pemberontak, Raja Siregar, kalau kami main dongan Mahyati. Jadi sebenarnya kita perkara itu kuih, ujian tembarani, dengan pasangan berita, nama satu dulu, ada orang berita, masa kita mana dulu Raja di Pemberontak, Raja Siregar. Isodo, Abadoli, kita dijari, Amaniola, Amanami, Bapak Tuhan. Kasi mahina na mga pagkasama. Sa mahina, mga lihat ba? Jadi semuanya nang dihita nang dohat tubuh. Raja ni Guru Jong, Raja ni Bama Sauta. Anak mulai mani nama katai. Raja ni Pemberontak Raja Siregar. Asa tabi bemahun bulata. Seorang mahita hidup dalam tabi. Jalan masih kita asa tunggu di tempat jalan. Jala Nasrohanta di bawah Satulanta Senario. Lihat teman. Suak Somanima di Hamu Raja Nami Raja Bolot tulang Nabasa. Hula-hula Rajai Raja Kultum. Tulang Rajai Raja Lubatomi. Bona tulang Borobot Rajai Raja Sitomora. Bona tulang Rajai Raja Sitohang. Bona Niari Rajai Raja Lubatomi. Hula-hula nama Hamarangi, Raja Sitohang, Raja Bangkara, Raja Nabi, Raja Bolon, tulang Nabasa. Alaneng humulahan maning nama katai, Raja di Pemurun Nabi Raja Siregar, nama anak kasih mahami Raja Nabi. Yang ke perbulan di Raja Wah, Raja Nabi. Ingat tiba perbulan di Raja
Mulia tema ditinggikan no raja nabi rodoh kami di nama hidup dan turun dari siap kamu salukna raja dan hidup kami doa kami. Mulia tema. Jadi semua di mana kamu akan pandai nabi. Karena yang kemudahan yang katai asal tuksor sore semua jadi nabi. Raja di turun raja seregan naksomoni raja di hulu nabi doa nabi kuha akan pandai nabi kamu ada di aku. Mulia tema. Jadi semuanya dihita salutna. Oras ma raja na pinajolo, oras ma raja na pajolo. Mulia tema jadi semuanya melihat raja kita nabi dari sekian. Ya begitulah. Kerok pasang buat suku di mana. Mulai tema tulang raja bulun. Alai ang hidup kami sa kita kebekian. Asam pada di kami nama kamarang Tuhan tulang. Doli, no kakuang. Jadi semuanya di kita nama-nama di peperangan di kita tugas sirega. Kemudian yang kita sudah betul nak tegur dulu betul di sana. Saya sudah betul betul semuanya masalah. Kata ni setuju nak ada mula kenal kulit terus betul betul. Mula hana nama ulau nagabe bono ni masuto. Ang gidoli na nagede anak bono. Jadi dikyon kami na hadirimu silo nagede bono ni subuto pingot na dikyon. Kamu na ang gidoli namin nagede raja pamalusi disebut-sebut ni raja ni ginagata raja udaw. O baka kami ang parjulo ito ang gidoli namin domorang. Oleh tema ini, alam wajib itu, aku pintu, para terjemah menjadi hidup bulu, sampai itu raja silali, waktu ini nabi raja silali. Jadi mulai kembali kita menerangkan bersama bangsa yang baik bersama bangsa yang bersatu. Karena Jadi menanu bali pasaka ka Amerika kita para nyumpuka sa kuda raja segia wa kapoda ama makatakon oras majalagari kita naman naman tuku pampana do pinta to gasbega daw siya dos ni mata dumna di pajudo amo na kami raja panalusi alaho manalusi suku-suku ni bulat-bulat na raja kutaw tutulot tok sa nilok niya dua-dua mono tinali kuling-kuling tatos pwede mo nihol mono akadulat tok nagabi mo nakasubuton ang gidoli mo nagabi di partikyanon ang mga kaduli na misino nagabi mo nakasubuton ami ang gidoli mo natulog pemorang silali siagian nagabi pagkakon atong tujano kami may markong undok daw serap sekolah kalay na marpangido mo duita sa loob na mulutungan ang anong kapurang lubigan tapak katayo masih painotak kita asa mardalan lo todo dengan di bagasan mas ya suang soni manang di hamu boru doang beranam amang boru abu dengan pangasahap kami magtuga sulod di bagasan sinadan malang di jonok kamu dinapong nami asa doang musulong nami au manguluti lauta di pantik ini suang soni manang di hamu inakta sa ipada inakta na mura boru alanain dulatan na mapagkatayota asa hot mahamudi hudulanta hudulamuna jalan takas mampai hudul tamo kapakatayan na mataraja kata nina dua-dua do naman dong beris-beris ni aja di rura paranginan mo makatayan to kamataraja ikot takas mahita parsipat lagi tanian so ni manang raja di rumah sahuta nami tinali na dorong dotar kotana si sada anak dot dulu nomor rumah sahuta
Olo pe marasing-asing markana alani dihamur raja di domas sautan nami rakma hita mengadopi hula-hula tentang raja hutauruk di partik kenon. Tarlumobi manang dihamunau paksangapi hami. Saluhut orang di hula-hula lohok tulang nami. Hula-hula nami raja hutauruk, tulang nami raja si hobi, tulang rorobot nami raja lupat tobi, bona tulang nami raja si aturi, hula-hula di namarhaha marangi raja si mangusong. Raja nami raja bulur, dapir tarotok nami mamuhay pakatan nami di bagasan tikyon, adorang sojolo hutak kasih hamil, parhundul di hamu saluhutna horong di hula-hula do tulang nami. Dapat ditikina jumpa di empasna rodo hami raja nami raja bulur, nalaho mangido panuturion siap kamu saluhutna, taringot yang kapakatan nami do hula-hula nami raja ibu tahu. Asan wain penomar panakasi mahami raja nami, bahwa raja nami nungati papanudul di rajai. Boleh ate matulang raja bulur. Jadi somoni manang dihamu hula-hula nami raja hutauruk. Alanung ka mangarade hami raja nami partikeno kumasatai matu hambu sinaboti mami tulang. Boleh ate amang guru. Jadi kita tak amang guru. Nauli tulang tauluti bang. Parjolo mata pasahat hamulin tata tutuhata pardengga pasai. Ala siara asido holong ni rohani tutu. Natongtong mangiringi hita satu tikyon. Boy hita pajumpang di bagasan las di roha. Jana hundul hita di kursi na barako singkatnya matiar. Di bagas gedung naulion. Bagas pangalapan niana pangalapan di bulu. Doho pangalapan pasu-pasu. Asa tuk jarman tong panggabiang parhora satu hita salukna. Tuk pahon ni amata nama tua di mata. Iya betul tulang. Amang buru dino hata ni tua asa tak nama baladu jendela 240-an ala nang tamulay mamang buru di nama katay pasat tamu majolo pinggang panukunan asa sonang anak di raja nama lo manukku sonang anak di raja nama lo mangalusi syukur Mau lihat matulang raja bulur baris-baris gegaja di rura pangaloan menung kamar suruh raja naik komauluan naik bolon di uluan saya dapat pantong kapak saulian asa bisar mamatani hari kontak mamatani bulan artinya mamulannya si pasa dan mamulan di bulan mualanang bulatan na mantong makatai tenggang mapasahaton pinggan panukuna bono namin. Amantaraja inanta suripada elek-elek siap pangidoan siap jeloon asa tapasonang ma diudolak tadi mulate ma muliate ma amang guru bison nung asa pinggang panukunan pinggang pasu nahon dihudulan asa tangi yang elek-elek tatong komatan naman tua di bata hot mahita aton di pasu-pasu Iman nama risihon parbues sakti parbues ini kurikor parbues ini tonti asa sakti mani ini sakti matogu torong maribu mantong paranta tujulanon nama takam jala marjuara asa firma pokki baul-baul pasalaman firma doktor kita luju-luju nak angka pamomoy di batu pahamun abang baru di pinggang panukunanon imang nakuran si bulung rata asoloman minanta soripada Kadang di daerah mana tu laporan ni akolah ibigin tu daerah di julona dong nang tabuna asa napuran tano-tano ranking masirang bongan tumba datang benon amang guru na padaw-daw duksipul ulang tahun yang kotor dintai hot may masigong Matutulang. amang guru los di patu pahamudo amang guru di pinggang panukunanon imang harotas na marumparang manang rupiah na cerita ni pemerintah Republik Indonesia. Berita gabe maupun berita horas dibuari mau ringgit sitio suara. Asa tungkio mantok sarata di dalam katahon ulang tak sadarion. Amang guru magritik ki majolo hami asal kagion kadi sen pinggang panukunanon tu ondolan di hami namar hamaraki. Pinasahan ma paggabi tuondolan na pagtulo di hahadoli nami o puraja sumokwa
Panggabay itu ondolan na paduahon ang giro ni namin o Raja na sumul. Panggabay ondolan tumak na patuluhon di hami maon ima pagparan namin o pujan jambarani. Takasmata po ulit gobierno na kasantong tuita. Ulit ma. Atong amang guru, Ulit lang. Ido hatangin na tua-tua merluga may naman luga siya tao pangururas sa oras sa lusi nakit nung nga hudalo hami pinggang panukunan sonari mula mga Tuhan sa mga pinggan pangalusi di pinggan pangalusi namang guru takas do patupahami ima sada ringgit si Tiuslara asatong sada hata muna Diyos wara muna ginamahalusi suku-suku nami guru nami asa pasanta mo ma yung pangurong nami mamalitan mo na ang pinggang pangalusi. Mauliate matulang Raja Bulun di son mga takas mo jalo kami pinggan pangalusi. So ni manang dikita na mardoman tubo. Di pasaat hula-hulat na do tuhita sada pinggan pangalusi. Asa sada manita inalaho mangalusi sa lubut suku-sukun di hula-hulat na Raja Rutauro. Jalop pe pinasako tu dahakam. Nalaw mga turhok kita na mardoman tubo. Kris babay tamu. Mulo hurang ano nung pamotu amina. Mulo lobi pasat tamu gusin. So di ba? Mauliate matulang daw ti banyak kapag katata. Magkatay mahita amang guru Naulit lang. kami maakut ni nahoras tupahon ni amat na naman tua di bata nung sipul hita mangan indahan nalas sagat marlopadjuh na tabog sebu uas minum air si tiyo-tiyo disido dan tidak disido dan dana disido daina disido nang tabona sir-sir doh sirana hona doh asomna cocok lang akka bukuna pamurnas may itu daging saudara may itu boy si pasinda panay may si Paula Osalonya bagot naman hanto man na niagat ng birobea oras kami hula-hula muna dinamakan mangaton ditagyang namin itong tawang guru tulad ka naman di namangalea bakto na no yung guru julo ninang nang inang asa ni nung julo pinangam may atong asa ni suko iya naman yung kumahangin ng guru bisintun ng masa lompan na gaboy ni hatahon ay si Dio. Dia malakak na dia maudok na dia mahatana dia na idok na puti mampulo. Mauliate matulang Raja Bulun. Orang suwalu si nabi suku-suku di Raja di situ di si panganut masak masuk saja. Mauliate mangpasan kami tuadupan itu hata mardikan basai ala hipas lo habusan hutan. Muduran di hula-hula nabi na rombongan pada foto kami tupartik yanon. Mauliate manang Raja Bulun na di pasahan tapi tu kami dek kesi mudur-mudur nakane. Agian atau mudur na din gamay di kami sa luhut na pamulong na. Papamulong tulang Raja na burju. Didok na tua-tua. Marbau tanduk, marbau holi-holi, mudah-mudah si butong-butong otik si bir-bitolbi. Tangiang nami tu amatan na martua di bata. Saya pamurnas may itu daging saudara may itu bohi. Si pasinda panay ni may Raja namin dyan si paneang holi-holi. Asa si tintimar si gompa tulang-tulang pangalan na. Otik so sa dia pi Raja namin si pangalan na kupatu pahami. Sa itong gunang ma, pinasuna. Asa bagon to naman hal to nulok do na maromea. Oras matong dinamu sa luhut na Raja yung itaurut uduran na mangatong. Oras kami Raja Siregar na pangalian. Ia taringot suku-suku ni Raja di situ ni si panganong masak na sosadia parkorasan panggabian do pinabuan na sinubuti man ito lang. Amat ka Raja inata soripada nga mangalusi Raja pangalusi di situ ni dan masak lokpan na tabuhi nita dihatahon ay si Tiu-Tiu. Panggadiang parkorasan do na nidok na sinan. Kami matutup jalan oras amang guru marak uli mandongan do naringgal siap na hudul silongan na mandara asa takas jauh suat takasan jauh bona takas matong kita salutna di nama rumah tumangkasan jala mamora si takas panggabiang parhorsan di nama guru takas mahadahon namang guruku asa adong si Migyon na toro dohon si Peomon Miroha takas mahadahon namang guruku butimang Mauliate matulang Raja Bulun. Parpanang kasih matutu Raja tutunan tok kamu sama nidok dina tua-tua siswa bulu jala si pancana si boto uhum doa Raja nabi jalan kanak ni Raja asa takas matong ujuk urba takas dan ujuk kola
takas matutu kita maluma alai takasamba kita nama mora asa senakas dinauli untuk di pakorasan panggabiani umat kami ma Raja Nabi Raja Bulon inorhon di tangiang utamat tanah martua di bata nunga magodang beremu jalan nunga martahin at tuaris ada mangalap boru ni Rajai nang taon duhon na sugot Raja Nabi molo tung siyatin helit Panginoon nami Raja Nabi nalaho pa sa ato sobani sobani anak mahami tuhamu tulang nami Rajai hutauru molo tumpe Raja Nabi yang kapanginoon nami lasma rohani Raja non dinamang gabehon jadi nama atas sinamo mangita Raja Nabi di sangkapi rohani nami apala di partit kinon sinubuti mangitulah Mulya tema amang buruh takas datong dihatahon amang buruhku apala tikyon dihata panggabian parhora sabi didok hata ni dua-dua mula balgay na bulugurang binggang may trabaho baik hite-hite nung mabalgaan ton ima merenami sibil marlam hot pepianto siregan jala magurang at ton ima pariban na may muna puro namin binggang may ton may sila dinamarhotri ulit na nasugon amang guru nung mangudurhok kita anak ni Huyay guru ni Huyay ima dinanak mangudurhok kita tu bagas juro ni Tuhani ima naman jalo pasok-pasok kanto ka sa review ang parbugason na sila siyan na poso ay takas matong amang guru nung sada ripe rumatangga na sila dihami hula-hula muna Raja Hutauruk nang dihago sa loob na raja ni pamulong namin Marga Sirena alani amang guru tagyak tantok tidulanon asa gabi keluarga manang rumah tangga na baru sikon las mirohama na sida tuhami hula-hula muna Marga Hutauruk ini dirham pamulong namin Marga Sirena alani amang guru ipatik yanon takas do dihatong amang guruku neng Roma amang guruku ima naik kasahaton sobani adat sobani uhu naman sinawag mahita amang guru ulit na Mulia tema amang guru nung takas dihatahon amang guruku takas mantok kamu songon na amang guruku si 20 dohamu jala si panjala si bodo uhum dohamu jala boru na burju dohamu jala pohopku namora takas ma molong na pasal hamu amang guru sinamu na pasal muna tuhami hula-hula muna Marga Hutauruk si bobo di ba mau lihat tema tulang Raja Bulon mengatunglas rohanami goji adu ahna di balasa rohanami Raja Nabi Raja Bulon takas do kamu foto kami na burju marboru ala nido rohanami sai margogo anak namion naik ko marboru di tulang ala ni Raja Nabi Raja Bulon mulo tuksia tene hele pangidon nami taringo sobanyada sobanyu na naik si pasahaton nami sisa di pasahaton kami Raja Nabi sisa di pangedekon marhite Suhaya pangmani rohanami taringot sinamu ni main nami nagabe paru main nami sinubuti mami itulah Mulia tema amang guru didok amang guruku neng rawa ma amang guruku mendapat kami pasat sobani adat sobani uhu itulah ima marsuhat yakma itulah Mulia tema amang guru amu atong munga takas hamu di namar hula-hula tuhami ima hula-hula muna Raja Hutauruk maikpe las niro hamu ne di namar hula-hula tuhami Raja Hutauruk neng roma hamu pasaton sobani adat sobani uhu marsuhat yakma takas do amang guru dak kuling-kuling bilang kopok di hamu di hami hula-hula muna Marga Hutauruk mana ipulu na diswanto imale amang guru takas do disok kami ima di namar hamarami mando kasahuta Raja di guru tang lumobi hula-hula nami do pulang nami alani amang guru lain kami di patikken di hami asa guru pangalan hata hami si guru nami sadahata hami namar hamarami mangilo panutulog do pangagilo kami siang hula-hula nami do pulang nami patayo mo amang guru lang pikir natin jadi songonima di hamu Raja di hula-hula nami dong tulang nami salinari hugoro kami Raja Nabi Raja Bulon hula-hula Rajai Raja Gulton tulang Rajai Raja Lumbantobi tulang rorobot Rajai Raja Sitomorang bona tulang Rajai Raja Sitohang bona niari Rajai Raja Lumbantobi hula-hula namar hamarangki Rajai Raja Sitohang Rajai Raja Bangkara
Raja Nabi, Raja Bolon, tulang nabasa, di Jolo hamusi aduon, di Tonga-Tonga hamusi hadiangan, di Pudi hamotong si Paimaon. Raja Nabi, Raja Bolon, nungatuk tangkas di begi Raja ini, yang kapak keton Nabi, tu Raja ni pangurun Nabi marga Sregar. Neng Roma nasida imana pasaton, sopanyadan, sopaniu, marsuhat diampang. Alani Raja Nabi, Raja Bolon, takas do anggo Raja ni pangurun Nabi marga Sregar, dak kulik-kulik dilakop benasida, tuhami hula-hula na marga hutoro, ipulu na diswatso. Alani Raja Nabi, Raja Bolon, songon hatani dua-dua na handong, dak kaguluduri, sajokal dua jari, ngamudon dong Raja ni hula-hula Nabi, nagir-gir mangajari, doho manuturi. Alani Raja Nabi, Raja Bolon, tuturi hamu mahami, ajari hamu mahami geleng muda, pangurun muna marga huta uruk. Sibuk boti mami Raja ni guru Nabi. Jadi mauliatin ma diamu akan bernami Raja Tauruk pasahat ko patikit kami na orang hula-hula daw namu. Jadi sebenarnya kita orang hula-hula daw tulang. Hula-hula Raja Buntong, tulang Raja Lubentoli, tulang Orobot, Raja Situmorang, Bona tulang Raja Sitohang, Bona Niari, Raja Lubentoli. Hula-hula na marahama lagi Raja Sitohang, Raja Bakara. Jadi semua ini maknihitan orang hula-hula ng tulang. Ala di Pangiro amang urukta, Raja Hutauruk. Soal panunturios kakina. Wah! Saya tama ita, wala tama. Saya dan Magaro, dua sila pauwi. Saya pinakapanahon ng suling makita lang. Dapat ang gulo. Wala tama. Jadi, sa manima ni Hamo ang Urunani, Raja Hutauruk. Makin numatok tangkas tumay hudurut kami. Sana tubabigay kami sumatia sana ni Rohamuk na duha sa buton. Jadi merusak nato orang hula-hula Rohamuk orang nama sa dua-dua. Balintang man na pagabi ang talbot sa duduan. Mari mo magabi na duha sa buton. Ano mahamong masipaw doon. Jadi so ni mga kapaluan sa sana. Wala na. Tema Raja Nabi, Raja Bolon, tulang nabasa, lungatung las rohanami, dian kapan uturio do pangajaran muna tuhami, gildeng muna pamurumuna marga hutau. Alani Raja Nabi, Raja Bolon, sarinari, pasantay matuham salukna, Raja ni ulang Nabi, do tulang Nabi. Mau lihat ma, bihang, sibukut cuma kami Raja Nabi. Suat semonima di hamu Raja ni kami na urcu. Tekas yang kapagkadam namin ang tinungani ng tamo ada ni nama gido pada memahami hula-hula muna matang-taro karingon ni pangurun namin para kumalaw pasata supadian supadian lima marsuat ada ni martikianok pasama doang. Kita guru bere pasok kita pas satu daun kita jadi orang teman guru jadi orang siapkan dia mah kita ini tetap kami
Jadi sumonima nagdikita na mga marami Raja Utor Tanumodi Raja ni Dokasauta ang kuhita matanda si Jagumate. Marami ma. Jadi sumonima dihamu Raja ni Pemurun Nabi Raja Siregar. Nah, ulit lang. Mengatur malian tangan amang guru dia kapag kami Raja ni Pemurun Nabi. Sumoni dihami na marhabaraki ula-ula muna tanlumobi ma di na magido panutubiyan do pangajarian kami siya Raja ni ula-ula namin do tulak namin. Tangkas Raja namin neng Roma hamu pasanto supanian supaniuhum tuhami ula-ula muna marga utoro marsuwa diapa. Alay Raja namin Raja Bulon tangkas ako siap pangawati tangkas ma anu sempuna nondo ang kapanandayan tuduan. Tangkas may pasan amang guru buat mau lihat mas, kau dipahami Raja ni amang guru. Mau lihat matulang Raja Bulun naum ni udah muna pagi dua nabi. Alai Raja nabi yang orang suruh kami mendapat kamu yang kamu jangan partiket kami. Asa mengidu panutur yang kami siap salut tulang tulang kami. Mengalap kata kami siap burung dari kami berbisiro kami dapat tulang kami. Bawa amang guru ko ma. Jadi songonima dihamu korong di hula-hula doa tulang nami. Dunga dapat betik kina jumpa dia pasna dia hula-hula nami Raja Ibu Tauruk tulang nami Raja Si Hoping tulang rorobot nami Raja Lumpat Tubing ona tulang nami Raja Si Aturi hula-hula ni nama kahamarangi Raja Si Mamosong Raja nami Raja Bulon dunga dapat betik kina jumpa dia pasna di partik kenor roba kami dua dopan ni Raja di dalam mangidupan uturion tari ingot yang kamakateon nami doa hula-hula nami Raja Ibu Tauruk hidupna tua-tua Takkan ibu duduri sanjongkal dua jari Amudu Raja panuturi Dohot Raja pangajari Malani pasti keno pakatami matu-matu Orang di hula-hula Dohot tulang kami Baru nami Jadi kemudian tema di nomor kami ada seriga orang itu nang hula-hula nanya tahu tulang nanya smoking tulang dorobot nanya tobing orang tulang nanya turi hula-hula nama marangi nanya selang sok bisa do kita menukun ang manginom kami royon pemberontak di Siregar bisa kita atau bali royon bisa dah nama kita jadi soalnya madi hamu pemurun nami Raja Siregar kami orang ketulang hula-hula muna nunggu saya kami mana berkatahun kami royong muna nungga hupai-ida kami sudah yang kapakatayo muna dohot hula-hula muna dohot nami si Raja Tahu takas do hupai-ida kami sudah yang kapakatayo mulai Tinggal, gue hamil bersihau duluan di bagasan dami. Kelas dulu turuhan kami. Kalau di kami orang itu lang do hula-hula. Di hamil manusia semua kata di situ berhoror. Boleh tak mempagawe, kemudian sila doan. Karena cuma mempagawe berhamil manusia berdua. Jadi boleh ada malapit po sumaruhan nami Kuhamu salut na orang di hula-hula doon tulang nami Nang manuturi kami di akan pakateon nami doon hula-hula nami Raja Utau Saulat nai boleh ada ma Raja nami Jadi di kita naman doon tubuh dos marwatate Jadi dia bubur doon beri nami Partikenong kepasan kami matu kamu Sama nama kata kami siang bubur doon beri nami Baru nami
Waktu guru-guru bertugas saya berbeda. Semua itu ekspedisi akan dilakukan. ya mantap. Di kita mau di Siregar. Mau lihat tema di kamu Rajai hula-hula nami Raja Siregar. Di pasar tamu pertingkian nauliom Tuhani Muna Raja Nabi Raja Bulu Masai asli rohanani payuti upakat muna dohok rajai Raja Hutauru. Ada una istimewa berlalu. Ayah mana tulak kuda Hutauru ko. Apa nak kuda ulang ko bahwa Raja Siregar. Jadi apa nak kasih aku mo to? Apa tu burjuhinya do tulak ko rajai Raja Hutauru berburu. Na burju Raja Siregar berburu. Alani Raja Nabi Raja Bulu. Pos dorohanana gop pasu-pasu lontong di Wassadarion ala di iyato baradeno hami mangulahon salugut parsuruon di Raja Horas Majalaga Raja Nabi. Ini mulia tadi aku baru doang bere nami mengatur pos tuturunan nami. Amudo si pangasaon nami nalahu magulahon ulau-ulau magkubasi dohot na marupi kami inalahu pasakanton maka si pasakanton tatu ulau-ulat tarajay itu tahun. Jadi sama di Raja Nabi Aulia Manguru wala nung ngarade Rajay asaro mahami pasakanton naik sinabot ni baru di Rajay main nami nagabi baru main nami Aulia te malupok kusuma amang guru nungatung takas namuman alam pata kuduru muna berada di hula-hula muna dong hamuna marangki takas bentuk kamu amang boru na burju bere na burju alaya amang boru takas do isodo su bulum nami adorang rohamu pasato tuhami amang boru asau pasatani majolo pagkatano tusu bulum nami magilun tinggi majolo hanu amang boru jadi sok lima dihamu su bulum nami gajah peni pindah gajah do si buton anggo hanu ulang dalam tahun do anggo keputusan dihamu do sebelum nabi partikenok masa waktu hamu belum nabi Gajah pineka jadi orang lata itu apa? Nanti aku sini aku. jadi mulia temani akuna Raja di Nabi mengira kami akuna sulit kata di Raja kelas akuna Mars 22 alami kami asbuton tatut kami do tatut puna patut kami do ako patut puna ulu kami mai di bagasan las di roha boleh tema di sebelum nabi jadi songonima amang guru kami butor beruna sejauh tabek mangulupon manggabihon romahamu dinapasaton sobania dan sobaniuhu marsuat diampak kamu Tuhani hula-hula muna marga hutaru pasat kamu mamang guru daul itulah sama di mana di hamu bona asubuton nonton nama ada di hamu sok di mana kita dari jodoh asa jom panyita di hamu parmusina alam ekor memahami pasangan pasangan di main nami nagabi paru main nami sok songonima dihita na hudun di dulu kayak kamu mah musik para sadal maita
Mula tema mangkuru asatung tabaak talas rohanami hula-hula muna. Pasantamu mah si palas roha kusi jalubara ima na manjalo bapa tuana bapa udara. Pinamuli ima insinyur Ajung Hutaru Opuni Arturo Doli. Napasahaton de Siregar STM Boru Simangunso. Musik. Mula tema mangkuru pasantamu mangkuru bersimbolong ima na manjalo mangapul Hutaru. SOS Guru Angkara. Napasahaton Jembe Siregar STM Boru Kalomo. Kamari Angkaben. Musik. Mula tema mangkuru auto tema mangkuru. Jauh itu lah. On Bapak Parorot yang upload nama jalo Dr. Andus Temanurung R. Guru Taurung Todo Tua Nainggolan ST Mia Engkona Yedi Guru Taurung Don Naasik Walu upload. Napasahaton Situa Aceh Sitopung STH Air Boru Siregar Nahenan. Musik. Jadi amat guru Jauh itu lah. patulang nangon Jauh itu lah. wa mangkuru kami mangkurahon Kamu memang lah kami pasahaton. Mauli. Jadi dihamu na untuk di panggung. Soalnya nanti suruh kami turun kita dengan Asa satu turun itu. pahamu, asa kapasahan, rupa tulang, dohong pika panganan, tusa runda, raja di udung lenta, dong tulakta. Jadi songonima dihamu Raja Nabi Raja Bolon tulang nabasa. Manatakas Raja Nabi Raja Bolon, memahami bahasa Anton, songon, si palas rohamuna, Raja di udung lenta, dong tulang kami. Los isong mau pasan kami, pinggap panganan si palas roha tuang urusal umra. Raja di hula-hula namin, doon tulang namin. Asa pangarani ba, Raja? Berarti ba, memahami?